Jagoda. Idemo Jagoda. Molim se Andreja Četnici i Juri Kanjela da pristupite kod zapisničkog stola i da se vode pristupila nakon završenja djela na području broj 3. Ajmo Jagoda! Bravo, Jagoda. Bravo. Da dođe do zapisničkog stola. Andreja Šikušić. Pazi armbar. Nutra drži glavu Jagoda. Van, van. Van Jagoda. Ako ne idu vrati sada, imaš ko, evo radi gore! Gore, to. Ajmo Jagoda. Kopčaj, evo ga! Jagoda gore, ajde. Jagoda, probaj ona. Kopčaj to mogu. Moraš da putosti, tako je. Poziv na borilište broj 1. Apsolutno Saša Nedeković, Saša Tomić. Tipaju ako treba sa trobom. Evo ga, odi u malcu trobom. Uci glavu. Dobro, gotovo! Bravo, sudac! Prišta, još imaš krivo jedno. Pravi sudac! Borilište